se bundi bino koma by'abandi n'amafaranga yafata amafaranga baduha ni make abona yafata nanga ngo nimba ngari icyarindwi turi babiri angahe cyarindwi bapatanye bapatanye hoye ubasi yo tweke je diremo y'igihe uyirya oya ariko yatubwiye ngo dukoze neza yazatubarisha ukwezi akajya duha menshi kiwe haje amafaranga make we biryamira ubundi dusana twaryamye kwa mugani wajya kureba cyamari Marita shwa mwana ari ahantu tukakuza handurira Marita ndetse simshya amakenga aha umuntu indaya mbi ukibona cya Marita Mane Marita njya bangamira buriya ngiye buriya we pasi ndagica pe nungu bundi ahagerara imigiso ahazavamo imineke wane nzanagurishaho hano haboramo ibitoki nta n'abazamu bagira sha banze ndebe neza umuntu ngundi agatwara hera harimo byinshi uyu munsi ngomba kuraramo nkaza kubica nkabimaramo mbega ibitoki Nese bigenze biki? Ibiki bigenda. Ntukamona byo kuza mufata gutya. Yesu wedo. Iriya kavunye. Sakano kamubona ari mu yuru mva kariko akangaka kari miliyoni kari kirye. Kari cyaje kiri. Ahangava mu muneke. Bakijya no kiri. Bakijya no kidahiye. Bakijya no kiri. Ikintu kidahiye. Urakirya ntukirya. Ntago none se Ako umuntu amari niyete wallahi. Nisega mwana ngo amafaranga yarabuze ubukene bwarateye. Amafaranga yagize ute? Amafaranga yarabuze ubukene turayafite. Naye mufite yose bitoki mwana ufite ibitoki mo hano. Kare ko zaba miminekeraga kare. Mwice Nawe yahaba. Duhamagare boss tumwica akakanya. Mwice akakanya. Wamwica akakanya ubundi boss. Kagichici. Oya kamware kurumva duhamagara boss, hamagara boss. Oya mumbabarire man boss ndabagura kan. Ndabagura kan basi. Ndabagara boss. None tuko muri kumara mu mufuka. Kumuri kumara mu mufuka. Urabona rero. Kumujya amafaranga ukumva nuko sinaza. Kiga ko cyaduhaye. Lese muri gupanga ngo Rakwiteye. Aho gifite byose. Ndabavu. Nta bintu byinshi mfitemo. Ndabifite nari. Nta kintu se gifite gafone ko nyine kagatushe nako. Kazana hano nari. Agafone kagatushe niko mfite gusa urumva. Gira vuba we. Ya niga nese ni muyitwara ubwo ngo ndazana hano. Nta kindi kintu.
Lakini ikintu sigaranye mu nyine. Wese umuntu akaba nambaye ndagenda nambaye ibirenge. Kambara ubusa. Kabunuze mu isoko. Mwana babore nkigenda kunazagaruka. bitamwice Ntago nzagaruka mu rwose. Ndikuno nabyo uzijewe nakwica Reba kandi narinjujisha. ngo mwaye kwiba ngo nimuzakora None se umuntu akazi ko kabuze sura na muntu ahanga ni he aha ni he Eh? aha ni he Ahangaha n'iki nyine. kiguni cyahe Kubeti zisiripa mu matwi. kiguni cyahe kiguni cyahe Nago mbizi. kiguni cyahe Nago mbizi. uri umuki Nago mbizi. Yenda umunyarwanda. Umunyarwanda. Kuramo n'ipantaro. mu Rwanda wabonye baza kwiba Oya naho babitoza nese. Urumva ngiye mbuciye hano mbona kano gatoki kawe. Ni akazi kawe ndi. nakawe se Akazi waragahinze kawe. kigeze muri gisambo Ngani mumbabarire nyine mbagura sinabona kugura kantu se mukande. Tasi ubundi wagishyira bo. Sabu. Oya mumbabarire Ubundi wagishyira bo. Mureke mbagura akantu. kumva we niyo yagigiye ikaza cya cyuma na boss muzane tukitumwica gusa hari nawe Oya wapi kankwereke. Mani muwe mureke. Wamushyira boss ubu. kaza boss muzane n'undi nagari kure Mvuze ngo ndabagurira akantu. niza ndamwica ngiye Akantu. yazana kwavuga Ndabagurira akantu nyine wenda nk'ak'igihe. Angahe? ineti nk'ice y'igitoki Se ni ibihumbi ijana aka kantu ciye. aka ni ibihumbi ijana nawe karebe Nawe natanga ibihumbi ijana. Kandi mvuga ko nazonje. we pasi Eh. ndaje dukica ndaje Uretse mwana. Umva nyine mubwire. Eh. Wihangane wowe kugura akantu. Urabyumva wemye. Kosa kantu kangahe? Je nta ndo kwinginga ubundi nuko nabihoreye. Ubundi kubona uri kubona wowe. Ubona igishaka. Ubona wowe waso. Zamwish None se unja nta kintu mugize ari. Ramwishe bose bamuze Oya mumbabarire wawe. Kishi, mumbabarire. Yise yarari yaragiye kugira. boss do boss Fasha. Numuhaguruke kumujyana hano hirya ubundi abari hano kubanira. boss bamuze aha bizwi bikumva aragiye we